Usibukuthanda kaJehova awuzikhetheli wena ukuthi uzokulusa ubani kodwa uJehova ukukhethelayo lo ozokwelusa mfundisi ngisithike angibasebala lela abahle labathandekayo ukuthi kulabo abafuna ukulithola le ntshumayelo ngesizulu izobe sitholakala ngehora lesibili ntambama namhlanje ku YouTube channel uVictor SS Lecture. You can just subscribe kuleyo handle leyo kanti njengamanje ngikhuluma nawe nje si live ku Facebook live stream Ladysmith Fountain Christian Church si live ku Facebook ungasilalela la emsakazweni uma ngabe wena kubonthela ibambe ngathi 100.5 wakho ungashiftela lapha ku Facebook si live nje basikhuluma. Mfundisi isihloko sami namhlanje ngisaqhubeka nesihloko engicabanga ukuthi ngiyosiqedela ngesonto elizayo ngenxa yesikhathi. Uma umuntu ebuKristu uyisidalwa esisha. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 incwadi yesibili uPawulu ayinekela abaseKorinthi saphelo ngesisihlanu ivesi ngeleshumi nomkhothi. Uma umuntu ebuKristu yazi ke kunanansi into ebalekile mlaleli wami othandekayo nomuhle kubalekile ukuthi uqonde lemfihlakalo le ukuthi uma ngabe ungazazi ukuthi ukuphi uzomangazwa izinto ezikulandelayo kanti lezinto zikulandela zize isondela ukukulimaza nje yingoba wena awuqondi ukuthi yi-environment ekuyo. Abaningi le indaba iqala lapha umuntu uma ngabe esindiswa ngifuna ukuqhubeka la uthi uNicodemus kuJohane isahluko sesithathu uma efika kuJesu uthi wena impela umfundisi oseke wabonana noNkulunkulu noNkulunkulu akekho ngoba akekho ongenza lezi mangaliso uma ngabe uJehova engenaye. If not God is not with him. uJesu sephendula ke ngemfihlakalo kuvesi lesithathu uJohane isahluko sesithathu uthi ke ithini kutshele nansi imfihlo uthi kena angeke ubone umbuso kaNkulunkulu uma ungazalwanga ngokwaphezulu. Ngifuna ukuyilungisa ngoba elezulu lithi uma ngabe engazalwa kabusha unless a man be born again. Empeleni uma ulibuka kwelamaHebrew originally kwelamaJuda lithi unless a person is born anothen. Kulale gama elithi anothen le gama elu-anothen lichaza into ehlukene lichaza into entsha anew liphinde lithi kahle hlebo nabeqonde uanew. uJesu ayebusho wayithi ngokwaphezulu. Ngifuna ukuthi ke uma ngabe umntwana ongokuqala kulelo khaya ezokwabelwa ifa ekhaya la uhlezi khona kudingeka ukuthi azalwe ngokwalelo khaya lela kulo. Yingakho uJesu thena ungelibone ifa noma udle ifa lombuso kaNkulunkulu ungazalwanga embusweni kaNkulunkulu noma ungazalanga ngokwaphezulu. Yabona ke legama lithi ngokwaphezulu olimini lamaHebrew kulo anothen uyendlula uma bechaza afike legama elithi shamayim elisho izulu ngolimi lwesiZulu. Amanye besikhuluma ngezulu ke yes ngiyawuthanda ngokulimi lwesiZulu luhle lunathini machaza legama elithi izulu ngoba lingasho isibhakabhaka lingasho umkhathi kodwa lingasho futhi nendawo la kuhlala khona uJehova ophilayo. So igama elithi izulu kulokho uma bebethatha uJesu okwenze lagcina lisilimaza lento yokuzalwa kabusha ukuthi yingoba sididwe ilokuthi uthe nje unless a man be born anothen ezalwa bese sisalaka lokuthi uzalwa kabusha. Yes uzalwa kabusha kodwa uzalwa ngophezulu. Uma ufuna ukuyiqonda kahle lalela indlela uNicodemus abuza ngayo uJesu uma ngabe esethi kuJesu uchaza ukuthini ngalento yokuzalwa ngokwaphezulu. Ushuthi ke la umuntu enze njani abuyele esibelethweni kunina so that ezozala sezalwa ngokwasezulwini. Anginankinga ke nalokho okuyikhona okuyimfihlakalo nengifisa sigcile kukho inazi indawo embili. uJesu verse 6 uthi ukhuluma ukubheke lokhu ukuthi umoya uzala okukamoya njengalokho nenyama izala inyama. Wena ufuna ifa lombuso waphezulu. John 4 verse 24 uNkulunkulu ungumoya. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 uNkulunkulu ungumoya la kukhona umoya kaNkulunkulu kwabantu baba nokukhululeka. There is freedom la kukhona umoya kaNkulunkulu. Uma ngabe wena uzelwe nguNkulunkulu ongumoya kusho ukuthi wena okuyiyena umuntu ozala ngempela yilo owadalwa uNkulunkulu. Asilungiseke.
imfihlo namandla akho isethenweni eyiqonda ukuthi uma ngabe uzalwe ngokwasezulwini uzalwe ngokukaJehova kunanansi into engifisa uyiqonde empeleni uma umuntu ekuKristu uyisidalo esisha uPawulu uphindaphinda amazwi uJesu kade wathi kodwa uchaza ukuthi uma ngabe sewuzelwe ngokusha wena iyashintsha location yakho indawo ohleli kuyona ikhaya lakho uba wena ngowakuKristu indawo okuye indawo kuthiwa yikuKristu empeleni kodwa ukuthi kunendawo sithandwa sezulu ekuthiwa yikuKristu yila khona okungathi okubi kungenakufinyelela kuwe ethi ngikutshele ngathi imfihlo isizathu esenze ubone ngazathi kukhona abanamandla nawe ezindabeni zikamoya akungoba bona benama-privileges ngoba bezalwe kanyonyana kodwa yingoba bona bezikhethela ukuzalwa ngoba phezulu ithi ngikutshele ngathi imfihlo uNkulunkulu angethi into ayidale yena noma ayizale yena abese ibeka endaweni engasile kodwa ufuna ukuyibeka endaweni la khona yena ezoyibe eyibona khona ngazikhathi zonke uNkulunkulu elokebontela nansi into edale yimi engabe kabahle kunjengawe njengomzali ungethi sewuyizalile ingane kodwa uthi uma ubuka uyibeka endaweni la ungendaba khona ngoba uNkulunkulu uyasinakekela ufuna ukuthi kuyilalela othandekayo nawe unosibukela umbukelo omuhle ngifuna ukuthi kunake lokhu ukuthi imfihlakalo ngempilo yakho ikulocation ithi ngwenzelela sisibonelo ngiyathanda ukuya ezibonelweni ngoba uthi uPawulu kwincwadi yokuqala ayibhalela abaseKorinte 1 Corinthians isahluko ngeseshumi ivesi ngelesithupha kanye nevesi leshumi nomuvo uthi lezi zinto esilotshelwe zona ngazo kwiBhayibheli esizibukayo eziseTestamente ledala zazilotshelwe thina njengezibonelo ukuze thina sifunde kuzo ukuze siqonde ukuthi thina inkambo yethu neJehova izodinga ukuba ihambe kanjani ngifuna ukuthi ke mbukelo omuhle nothandekayo uma ngabe sibuka asambe siyoyibuka la iqala khona lemfihlo ukuthi uma ngabe umuntu edala umuntu wokuqala Genesis in chapter 2 sahluko sesibili bengathanda nje ufunda ivesi elilodwa uvesi 8 kuphela Genesis chapter 2 kuverse 8 uma ngabe uJehova esemdalile umuntu lithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu angisho verse 7 uthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uthanda verse 7 kodwa umuntu wamdala ngebumba siyakwazi kwasephefumulela umphefumulo ophilayo umuntu waba umphefumulo ophilayo ngifuna ukuya verse 8 namhlanje uthi uJehova watshala insimu eIdeni ngasempumalanga wambeka khona umuntu amenzileyo asilungise akabekanga noma yini kodwa ubeke umuntu amenzileyo umuntu owenziwe nguye uJehova akathathanga into uJehova seyidalile wayibeka noma yikuphi kodwa uthatha into edalile wayibeka endaweni ekhethekileyo ngifuna silungise isikhathi esiningi mlaleli uma wasikhuluma nge-Eden siyayisenza iphutha sinake indaba yensimu iphutha asilenzayo sinaka ukuthi uNkulunkulu umuntu wambeke ensimini kanti imfihlo akuyona insimu imfihlo i-Eden imfihlo ise-Eden asikulungiseke lokhu legama elithi Eden empeleni akaliveli olimini lwesebheru noma lesiGriki noma lesiLatini noma lesingisi kodwa igama ulimi lolo elabantu mayibhala nayo uma bayibhala uMoses bathi mabechaza bathi no it's an Adamic language ngamanye amazwi ulimi olwalukhulunywa nguAdam ngamanye amazwi ngithi kuwe nabo abangamaHebheru noma amaJuda uma bezokhuluma ngeEden bayaphoqeleleka ukuthi bayichaze ukuthi bakhuluma ngani iphutha esilenzayo uma ngabe sishumayela noma sifundisa izwi likaNkulunkulu kasifuni ukuphela kwiEden ngoba sibalekela ukuchaza okuyiyona mfihlakalo yendawo uJehova beke kuyo uJehova lithi iBhayibheli watshala insimu eEden ingamanye amazwi inkinga insimu kubalekile ukudla okutholakalayo ababezokudla yebo enyameni nengxenye yabo ababezokudla emphefumulweni kodwa imfihlo kakhulu ile gama elithi iEden empeleni legama elithi iEden elengithemela livela kulimi okuthiwa ulimi olwalukhulunywa nguAdam an Adamic language empeleni legama elithi Eden uma silichaza igama elichaza ukuthi iparadise noma izulu ngithema ngilichaza ekuqaleni ngathi kunegama lesebhelu elithi Shamayim elichaza izulu noma elingachaza umkhathi noma elingachaza indawo uJehova ahlala kuyo kodwa ke sinalese kwisisebenzise endawo phezulu elithi iparadise igama elithi Eden libuye lichaze indawo
enhle noma ethandekayo noma la kukhona khona lingabuye lichaze futhi an atmosphere noma umkhathi kodwa umkhathi la kunokuthokomala khona igama elithi Edeni lingabuye lichaze injabulo igama elithi Edeni libuye lichaze futhi umsuzwana noma okwesikhashana elibuye futhi okuyikhona kubaluleke nakho konke lichaza ngifuna ukuchaza ukuthi lichaza the presence noma lichaza ubukhona bukaJehova. So uma ngabe uNkulunkulu edala umuntu iBhayibheli lakho lithi wambeka eEdeni watshala insimi eEdeni ngamanye amazwi uNkulunkulu wambeka endaweni lapho ubukhona bakhe buqinisekiswe khona bungaqinisekiswe kuphela nalapho umuntu ezohamba ngeEdeni. Yingakho kuze kube namhlanje mfundisi kuze kube manje okuyibona ama-archaeologists aloku ayagubha ecinga insimi yase-Edeni ukuze babone ukuthi i-Edeni yayikuphi ngempela kanti kahle hle i-Edeni kwakuyindawo kamoya akuyona indawo ongayithinta ngezandla akuyona indawo ongayibona ngamehlo enyama kodwa kodinga ukuthi ube kumoya. Ngamanye amazwi uma uyifunda ukuze ngikucacisele kalula uma ufunda uvesi 19 lithi iBhayibheli lakho uNkulunkulu wasidala izilwane wasiletha ku-Adamu ukuthi amuntu u-Adamu wayezozibiza ngamaphi empeleni ulimi lwesebhedi uma ngabe into uyetha igama usuchaza ukuthi leyo nto sekungeyakho, you own it, it is yours. Ngamanye unamandla phezu kwayo. uNkulunkulu mayedala umuntu ubekade emnikeze amandla okubusa phezu kwakho konke. Uthe mayesemdalile u-Adamu wasethi kuwe ngifuna ukwenza nansi imfihlakalo, ngifuna wena Adamu ukuthi uzibothe ngamandla angakanani, ngifuna ukuthatha ngoba ngikubeke kwi-presence la ngikhona khona, ngifuna ukukukhombisa ngokumbona. I'll give you a vision of the things I see. Ngamanye amazwi uJehova ayekubona no-Adamu wayekubona. uNkulunkulu waveza ngombono ku-Adamu izilwane. Ngamanye amazwi uJehova akazidalanga izilwane ngezandla kodwa uJehova unikezele Adamu ukuba u-Adamu akhulume emhlabathini. Uma ufunda ngolesebheli lithi kulokho u-Adamu akubiza yilokho okwaphenduka kwenzeka. Ngamanye amazwi u-Adamu wayebuka emhlabathini phansi abuke ayebuka umoya abese khuluma emhlabathini ethi makuphume isilwane esingizayo athi yinyoni le noma athi ibhubesi le. iBhayibheli lithi lokho u-Adamu akubona wakusho yilokho okuyikhona okwenzeka. Izinto asinakeke lokhu akubeke kwenzeke phela uNkulunkulu bengathatha zonke izilwane umhlaba wonke azibethe kwi-location eyodwa ku-Adamu ngoba izilwane zigcwele umhlaba wonke kodwa u-Adamu wahamba phezu kwawo wonke umhlaba ehambe ezibisa izilwane ngokwamagama azo afika athi la kuvela isilwane esiwubuthi phezu kolwandle bese kukhona ubuthi. Ngamanye amazwi ngifuna ukuthi amandla u-Adamu ayenawo ayenyike kwi-location kwindawo u-Adamu ayekuyona. Ingakho lithi iBhayibheli lakho ngifuna ukubuyela emuva sengiyikhonto okwanamhlanje ukuthi lithi iBhayibheli lakho uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Ngamanye amazwi usezele ngoku kaNkulunkulu. Uma ngabe uzelwe ngoku kaJehova unikezele lawo mandla ayelinyeze noma elimele ku-Adamu. Iphutha esingenzeka ukuthi inyathi esikenza i-Edeni abaningi ngabe kukhulunywa ngayo bebethi nokwakuyinto yesikhashana yaphela. Cha, uNkulunkulu alikho nelilo ivesi eBhayibhelini lakho ngisho nasemlandweni elizoveza ukuthi i-Edeni uNkulunkulu wayibulala noma wayidestroya. Kodwa uma ufunda iGenesis chapter 3 emva kokubona komuntu verse 24 lithi iBhayibheli lakho uNkulunkulu wayivala i-Edeni wamxosha umuntu ensimini yase-Edeni wasebeka ingilosi ekerubim. Wathi mayeselibeka ikerubhi wasebeka nenkemba ehambayo ehamba evimbele ukuthi umuntu engabibikho khona ongena khona. Ngamanye amazwi ngifuna ukuthi kuwe i-Edeni kwasekuqaleni yayiyizwe noma yayindawo kamoya okudinga ukuthi wena ube namehlo kamoya ukuze ungenelele kuyo noma ufinyelele kuyo. Uma ngabe wena uthi ukuKristu ngamanye amazwi uthi wena indawo uJehova asengibeke kuyo manje yindawo efana ngamashi efananise nale uJehova ayebeke kuyo u-Adamu ngoba uNkulunkulu bengethi esekudale wena kabusha ebese kuthathe kubeke endaweni engasile kodwa ukubeke endaweni kamoya la wena uzoba namandla okukhuluma phezu kwezimo. Ukubeke endaweni kamoya la wena kuzothi uma beqhamuka izinto wena ukhulume phezu kwezinto noma ukuthi uma kukhona izidingo ukhulume ngokubonayo ngokwasezulwini. Ithi ngikuthele nasemfihlo uthi uJesu mayefundisa ibandla uthi kubafundi bakhe lapho bebuza ngodaba lokuxolela engicabanga ukuthi umfundisi ngelilanga kuyofanele sike siyikhulume le ndaba yokuxolela ngoba ingenye yey'ngqinamba
abaningi abasilele emva kuyo. Bengithi-ke uthi uJesu kuMatthew chapter 18 mabembuza uthela olelaka kumfundi ngifuna ukuya lapha-ke kule ndawo nogcina verse 18 no verse 19 uthi uJesu kubafundi bakhe lalelani uma ngabe kukhona ababili noma bathathu ngifuna ukuya kuleyo ndawana leyo ukuthi la ababili noma bathathu behlangene nami nginani ngifuna siye kuleyo ndawana leyo ukuthi kunanansi imfihlakalo esingayinaki uma ngabe sifika lapho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe khona ukuthi kahle imfihlo kayikho kwindlela thina mhlawumbe esicabanga ngayo kodwa imfihlo ilaphaya ekutheni uJesu uthi-ke ngitshela nakho mina ngiqinisele ngithi kuwe kunanoma yini eniyibophayo emhlabeni nasezulwini iboshiwe. Yazi le verse uma ulifunda amplified ithi amplified elikubopha emhlabeni makube ngosekuboshiwe emazulwini. So ngasikhathi silinterprete sithi silenza libalula kunezinto ezibalulekile esayikhipha kwagcina liselela inqunu lingasemnandi. Bengithi-ke wena mlaleli uthi uJesu mayethi awuboshwe ezulwini ngamanye amazwi wena unamandla okubopha ngenxa yokuthi ukwi-presence kaNkulunkulu vele uyayibona lento esenzeka emhlabeni ukuthi kakusiyi into evunyelwe emazulwini. Ngakho lento akufanele ngabe inamandla phezu kwempilo yakho, akufanele ngabe inamandla phezu komndeni wakho, akufanele ngabe inamandla phezu kwebandla uJehova kubeke kulo nceku kaJehova. Ngakho wena okubonayo funeka kube lokho uNkulunkulu akuveza khona. Ufuna ukulungisa lapha kuDeuteronomy chapter 29 kuverse 29 lithi iBhayibheli lami uthi uMoses uthi uNkulunkulu ngoMoses uthi lalela izinto ezingizifihlile mina zingezikaJehova kodwa izinto engikuvezele zona ngezakho. Ngamanye amazwi ukuze wena ngifuna ukusizana ukuze wena uqala ukubona udinga ukuzalwa kabusha uye kule ndawo ethiwa in his presence la uzohlala khona ngaphambi kaJehova. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha so imfihlakalo ilapha ekutheni ngaleli wena uzele kabusha udalwe kabusha bese uyathathwa kulocation yenyama la kade kunama limitations khona la kade kunemigoqo nemivimbo khona la kade uvinjelwe khona ukuthi kulezi izinto ongakhona ukuzenza wabekelelwa endaweni ethiwa indawo okuthiwa ekuKristu yila amandla ekhona khona. Uma ngabe wena bowungaqonda imfihlakalo yokuba kuKristu uqale uzishone wena ngomlomo wakho uthi phela mina ngiyisidalwa esisha, mina ngikuKristu, mina nginamandla uNkulunkulu ayesinikezele wena kanti ngikukhumbuze u1 Corinthians chapter 15 kuverse 45 lithi iBhayibheli lami ku-Adamu wokuqala konke konakala ilapho abafa khona kodwa ku-Adamu wesibili livela noma u-Adamu wokugcina lisho lithi u-Adamu wokugcina lisho Adamu wesibili yila suke sesenza iphutha khona ngoba ngabe ithi khona Adamu wokuqala nowesibili kusho ukuthi kusazoba khona owesithathu nowesihlanu njalo njalo kodwa uJesu ungu-Adamu wokugcina ngoba uvela kuKristu asilungisa iBhayibheli lami lithi ku-Adamu wokugcina bathola ukuphila silungisa ngoba lithi kwayena u-Adamu wokuqala wayeyindodana kaNkulunkulu. Luke chapter 3 verse 38 verse 3 lithi u-Adamu wayeyindodana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mangabe kudala ezala kabusha ezala wena ngoba ekuzele kabusha ukubekelele endaweni la uzohlala khona ungaphambi kwakhe. Asilungiseke uthi mayelima likhuluma iBhayibheli lami uthi mayekhuluma u-Isaiah uthi-ke verse chapter 33 uthi-ke makungabi namunye ngisho namunye oyakuthi ehlala kulelo zwe elisha athi mina ngiyagula. Let no one who dwell in that city called Zion say I am sick. Ngoba awukwazi ungagula usendaweni ekuthiwa ikuKristu ngoba ngemizimbo yakhe saphiliswa. Ngamanye amazwi noma bethiwa befuna ukufika lokho kugula akunamandla phezu kwakho ngokuba wena waphiliswa. uNkulunkulu usithandile nangalesikhathi masibonge ngoba usihlelele izinto ezinjengalezi njengemsakazo ezosivuselela nangalesikhathi. Ngithi kuwe nakuyi noma isiphi isifo ebesizofika empilweni yakho sizame ukuphazamisa wena ngithi ngemivimbo yakhe waphiliswa. Kubeka wena uhlale endaweni ethiwa ekuKristu ngoba amandla nemfihlakalo nakho konke okudingayo ngempilo ufihlakele lapho. Masikhuleke babo